Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan karong mga tao nga muklaim nga mituog Ginoo, pero sa tinud-anay kutob ra gyud sa tuo-tuo, dili gyud pagtuo. Kamo tinuod mo mituo ni Kristo? Unsa man ang inyong pagtuo, tuo-tuo o tinuod nga pagtuo? Murasag mga bata sa grade 1 section C. Ang tinuod nga pagtuo mao ang pagbiya sa atong tawhanong kinaiya nga ilisa nato sa Dios non nga kinaiya. Mao na sila si Ananias kaning gisugo sa Ginoo pag ayo ni Pablo, nahadlok sila ni Pablo, motong nanago sila, pero gisugo sa Ginoo adtua si Pablo tuwa sa balay. Inana niingon pagid ni Ananias, wa man na masuwat kay ang first account man ang atong gibasa. Niingon pagid si Ananias nga mao man ang tawhana ang mianhi aron mi panakpon, aron mi pamatyon. Nya niingon day Ginoo, adtua lang dito kay ato na siyang igsuon. Mao ni ang para nako konkretong example sa sugo ni Jesus nga nag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Kinsa man ninyo dinhi og sugoon mo paghigugmag kaaway, musugot dayon. Taas ang kamot. Wala. Oh, mao na kutob ra gid tas tuo-tuo. Di gyud pagtuo. Daghan man kay dinhi lisod sultihan, asa mo lingkod dinhi simbahan, musupak bagani. Kana paglingkod ra gyud na. Daghan kay tagpasangil. Aron lang gyud ta musupak kay gusto ginatong sundon ang atong tawhanong kinaiya. Muna si Kristo ang iya gyung sugo, musunod gani kanako ang unang buhaton, kalimti ginang imong kaugalingon, deny yourself. Ya pila man kabuk ninyo dinhi ang di na gyud maghuna-huna sa imong kaayuhan aron lang mubuhat sa sugo sa Ginoo. Daghan kay nato dinhi gasimba kay ang gipangayo para gyud kaugalingon. Tagai ko Ginoo, palampusa ang akong mga anak, himo ang buutan ang akong bana, ayuha ko sa akong sakit. Mga na ilikay mis mga peligro, bahala nila ng uban og mapeligro basta kami di lang. Ana mo ginay ato ang akong mama nga 80 anyos
ayuhan na in taon sa iyang sakit sa tuhod. Ana, mangayo pa kita sa dili na pwedeng ihatag, no? Usahay. Pulos gyud kaugalingon. Wa gyud mo ingon, Ginoo, makamaon ta kong mohigugma aning akong silingan nga mga kawatan o mga standby. Nga kini untang akong kita, kini akong sweldo, ako unta ning ikabahin ngadto sa mga taong way sweldo. Nga kini untang akong balay, ako unta ning mapasudlan sa mga taong way balay. Ana, no? Kinsa may nag-ampo ana dinhi. Wa mo na naatay dakong osbunon. Si San Pablo pagsulti gid ni Hesus, ako si Hesus nga imong gilutos. Ang sunod niyang pangutana, unsa may imong gustong ipabuhat kanako, Ginoo? Sige, lakaw ngadto sa Damasco, sultihan ka dito unsa imong buhaton. Pasabot si San Pablo, iya dayong gikalimtan. Ha? Ikaw di ay nga akong gilotos, animal ka. Wag yun mingon na San Pablo. Nganong imo mo kong giigos kilat? Nagtuo kag di kong sokol nimo. Wa mo ana San Pablo. Pagkahog niya sa kabayo, pagkadungog niya sa tingog, sunod dayon siya. Iya dayong gikalimtan ang iyang misyon. Unsa may misyon ni San Pablo? Ang paglutos, pagdakop, ang pagpatay sa mga nagsunod sa Ginoo. Pero pagkadungog niya sa tingog sa Ginoo, gikalimtan niya iyang misyon, iyang gisod ang misyon nga gihatag sa Ginoo. Ug unsa may misyon nga gihatag sa Ginoo natong tanan, matud pa sa atong tubag sa Salmo o sa first part sa atong gospel, unsa to? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo ug mulakaw ka aron pagsangyaw naa ka sa imong balay o tuwa ka sa gawas. Ug mulakaw ka ba aron musangyaw unsa man magpabilin ka sa imong balay o mubiya? Mubiya. Niya kamo makabiya mo sa inyong balay. Oh, Jesus, asa kabiya. Di man gani mo simba kay way nahibilin sa balay. Di lang ko mo simba kay way tao sa balay. Oh, sa ilabot anang balay para sa imong kaluwasan. Gawa manggoy tao. Ano man di ay? Naghimo kag balay para bantayan og tao o naghimo kag balay para pahuwayanan sa tao? Pahuwayanan. Yang ano ang tao naman ay magbantay sa balay. Mauna ang atong tuo-tuo. Kay imo magiprotektahan ang imong gipamutang dito sa balay. Imbis imo tang ipalit og slot, imo naman og gipamalit og alahas, gipamalit naman ana mga gitawag nato mga gadgets. Ana nagtigom na manong kag kwarta dito sa balay, gipalit pa lang tanan ni mog slots dinhi, hurot na unta ni atong slots. Iwa unta kay bantayanan, enjoy unta ka dinhi, di ba? Enjoy. Atong kuwang sa atong slots sa Santo Niño nga pista, pila na lang kaadlaw? Duha na lang kaadlaw, pista na ta. O naapay 5,792 ka slots sa SNJP. Tag 100 ra ni per slot. Hotda na ninyo palit karon. Nga tong halin 9,208 ka slots. Pero may lang yapon ni natong pakpakan. Pakpakan na to. Dako-dako na. Kutob ni 27 or kutob karong Domingo 29 ang atong pagpamaligya. Tag mahurot ni. Niya sa ato sang dupes, niabot ng atong halin o 18,068 ka slots. Pakpakya ko. Nabuutan gid ninyo. Pero napay 36,932 ka slots na nahibilin.
og inyo nang ipamalit dinhi makabiya gyud mo balay aron isangyaw ang maayong balita. Ug unsa may maayong balita ni Kristo, bulahan kamong mga kabos. Mao ni ang gauna gyud nga maayong balita ni Kristo. Nganong bulahan ang mga kabos? Kay inyo ang gingharian sa langit. Kinsa dinhi ang mutuo nga maayong balita ni kun mahimot ang kabos. Ta sa kamot. Nay usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7. Wow. Hinaoton ta iguli ninyo masunog tong inyong balay. No. Na di man mo katangtang sa inyong koral. Haron madako-dako ang agianan sa silingan. Sige gani mo pangoral. Pero congratulations kung tinuod gina inyong pag-isas kamot. Kana bang mag-uulta kung wa na tay kwarta, di na maayo ha. Kinahanglan mag-anam og kagamay ang imong kwarta, mag-anam jud unta kag kalipay. Kay bulahan man ang kabos. Kana bang mataktak kas trabaho, kanang masakit ka, niya ang imo sang anak mahagbong sa eskwela, niya makanser ang imong asawa. Ana ba? Mo na bulahan para sa Ginoo. Pero para nato dimalas na, dimalas. Mo na wa na ta mo appreciate nga si San Roque, labaw patus cancer ang iyang sakit. Si Saint Teresa of the Child Jesus, namatay gyapos iyang sakit. Wa na ta ni appreciate, pero sige tang hikap ni San Roque, ayuha kos akong sakit. Ingo San Roque, nabuang ka diha, namatay magigos akong sakit, ayuhon ta na hinuon ka. No? Ay, Bishop Chupilo kamumot, bantay in taon mi sa among pagbiyahe. Ingon des Bishop Chupilo kamumot, namatay magigos akong pagbiyahe kay nabangga. May raon tag mabangga saga, simba ko in taon Bishop Chupilo kamumot. Gikan para ba mi dinhi padung para ba mi sa Simala kay mao nay ruta adtog Simala hapit usa Bishop Chupilo kamumot, or gikan Simala hapit sa ni Bishop Chupilo kamumot sa sana dia Karkar unya magampo na yun. Nya kay muuli para ba mi Davao, muuli pa mi Cagayan. Bishop Chupilo kamumot panalip di taong among biyahe. Ingos Bishop, ako gani gikan sa seminaryo padung sa Karkar, wa ko kaabot kay nabangga akong gisakyan. Mayon tag mabangga san mo aron san mo mahimong venerable. Hadlok ta oy. So sa ato pa ang ato na rong nasangyaw kahadlok. Unsa man ang kahadlok? Dautang balita, di na maayong balita. Ang Ginoo mianhis kalibutan aron wag tangon ang kahadlok. Kay unsa man ang kahadlok mga igsoon? Hibaw mo kung saan ang kahadlok? Timaan na nga naa nimo ang yawa. Tinuod. Basta mahadlok ka naa nimong yawa. Muna ningon si Kristo, unsay timaan sa mga tinuod nga motuo kanako, tagaan ko sila gahom sa pagpapahawa og mga yawa. Kay ang tanan nga motuos Ginoo wa na ginang kahadlok. Muna maglakaw-lakaw silag kangit-ngit, mubakta silag purting lagyua, mutadla silag mga laud, way kahadlok. Kay na ang Ginoo nawagtang ang yawa. Kay kanang kahadlok iya nas yawa. Lingi ay mong tupad. Yung naakayawa diha. Awa, di ba ang una-una simbako. Kanang imo palang pag-ingong simbako, kanang pag-ingon imo simbako, kahadlok mo na, yawa na. Di ba? Mao na itinuod nga yawa. Kinsa dinhing asawaha nga okay ra gyud, di mahadlok nga mga bit ilang bana sa kamot. Nay usa, wa naman sa kay bana. Ang tanawa, hapitan ng asawa, hadlok nga ang bana mangabit. Unsa man ang pagpangabit? Nakasala. Sa ato pa mga asawa, mga perfectionist, dili ka himo nga ang ilang bana makasala. Nya si Kristo nagsigig ingon, pasahilua ang nakasala.
mianhi ko para sa mga makasasala. Si San Pablo usa ka dakong makasasala, gihigugmas Ginoo, nya kamo no gasigig simba sa Ginoo, gasigig simba ni Santo Niño, dili ka higugmas inyong bana ug masipyat. Mga yawanon mo. Gitagaan ta mong second chance. Kinsa dinhing mga asawaha. Kinsa dinhing mga asawaha karon na simba ko lang or moabot man gitingali na masakpan ninyong naay nakabit ang inyong bana, andam mo pasaylo tasa kamot. Wa gyapon. Nya magsigit ang ingong Santo Niño kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Naunsa mo diha? Si San Pablo giadto ni Ananias o giingnan dayon, gipasaylo na ang imong mga sala o maayo na ng imong pagkabuta. Ang sala, mga igsuon, makabuta na nato. Labi na ginang sala sa garbo, sama ni karong inyong gibati. Kanabang di nakakakita sa imong isig katao. Kung ikaw asawa na kay garbo, di jud ka gusto ang imong bana makapangabit, inig pangabit niya, mabuta na ka, din akakakita niya nga imong bana. Ang imong makita niya, animal ka, yawa ka, pisti ka, pakapinan, may ratag mamatay ka. Di nakakakita, nabuta na ka. Kinahanglang ayuhon ng imong mata. Sige, haron balanse. Kinsa dinhing banaha ni amay daghang mga bana sa dinhi. Kinsa dinhing banaha karon na kun mga bit ang inyong asawa kay uso na ra ba sa naron, mga bit na ra ba sa mga asawa, andam mo pasaylo ta sa kamot. Tuay ni Isas Loyo, wa na mo sa tuy asawa. Kamo ba mga buangon gyud kay musta na no? Ang muisa kanang wa nay bana, kanang wa nay asawa, kay ilan ang gibuwagan, mga buangon. Di bitaw. Congratulations kay wa gyud ninyo iniisa. So daghan sa mga bana dinhi nga giyawaan. Muna mabuta ta. Muna si San Pablo nabuta siya kay pag-atubang ni Kristo kinsa mao ang kahayag, naaman siya sa kangit-ngit, sakit kay siyang mata ang kahayag. Sakit sa atong konsensya ang kamatuoran. Sakit dawaton ang pulong sa Ginoo. Ug mao nay atong misyon. Pagtudlo sa mga tao nga ayaw kahadlok anang kasakit. Kay kanang kasakit mubunga na og way ikatumbas na kalipay. Mao na si San Pablo pagsunod na niya sa Ginoo, purti na gid niyang lipaya. Nga nakaingon siya, giisip ko na ang akong kaugalingon nga patay na diha ni Kristo. Sina nga na? Anong mamumuto? Na, hinaot unta, makasinati at aning kalipay. Kay kaning atong kalipay ni Santo Niño, sige tag ulpot, sinulog, inana. Usahay mo sangko pa sa atong panaglalis. Ang resulta, wagi kay kalipay. Daghan kay nga sige isa-isas kamot ni amagin aron din uban sa isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba pero siging kasukuan ang wa mo bayad sa utang. No? Siging yaw-yaw sa mga anak, siging hapak anang mga bata, siging kusi anang mga bata. Unya di nagampos bata. Kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba igabot sa balay inontika giinontika. Unya si Santo Niño nga bata dili ka masuko nimo ngang bata nimong kuyog imo manggibunog imo manggipahilak nya siya imo sigag ingon kanamo maluoy kaunta. Sus pinangga jud kini akong Santo Niño. Nya siging inom anang pills nagpalaygit pagani. Pinangga kay na po Santo Niño, di lang ko gusto mga na. Buangon ka.
giharian ka sa kahadlok, giharian ka sa yawa. Muna tuo sa Ginoo aron tagaan din kanya gahom pagpapahawa sa yawa, pagpapahawa sa kahadlok, ilisi sa Dios nung kaisog, ilisi sa pagtuo. Nindog ta.